Dobrodošli na Serbian Repo. Danas idemo duboko, ali stvarno duboko ispod zemlje. Otkrivamo priču o jednom potpuno zaboravljenom, super tajnom i, nenormalno skupom jugoslovenskom projektu. Spremite se, jer ovo što sledi zvuči kao da je ispalo pravo iz nekog naučno-fantastičnog filma. Dobro, da krenemo sa jednim baš velikim pitanjem. Zamislite, hladni rat je, tenzija se osjeća u vazduhu, velike sile samo gomilaju oružje. I onda se postavlja to jedno ključno pitanje za opstanak. A u ovom našem slučaju to je bilo pitanje od nekoliko milijardi dolara. I dok je ceo svet nekako strepeo, Jugoslavija je imala spreman odgovor. I to kakav odgovor? Vrlo konkretan, ogroman i savršeno skriven. Bukvalno uklesan u samo srce planine Plješevice, tamo na granici današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A evo je i cifra od koje se iskreno malo zavrti u glavi. 6 milijardi dolara. Da, dobro ste čuli. 6 milijardi. To je toliko novca da je teško i zamisliti. Postavlja se pitanje šta je za Boga moglo da vredi toliko. U redu, idemo redom. Prvo poglavlje, tajna ispod planine. Upoznajemo se sa aerodromom Željava, čije kodno ime bilo Objekat 505. Sad, ovo nije bio tek neki aerodrom, ma kakvi. Bio je to čitav jedan grad ispod zemlje, jedna tvrđava, projektovana da bude praktično neuništiva. Srce i duša jugoslovenske protivvazdušne odbrane. A sad ono glavno pitanje. Zašto? Zašto bi jedna zemlja, kao što je bila Jugoslavija, uložila tolike pare, tolike resurse, da doslovno izbuši planinu i u nju smesti čitavu aviobazu? Odgovor leži kao i uvek u politici i naravno u strahu. Sve je zapravo počelo još davne 1948. godine. Sećate se onog istorijskog Titovog ne Staljinu. Posle toga Jugoslavija se našla u jednoj, vrlo nezgodnoj poziciji. Stisnuta između NATO pakta na zapadu i Varšavskog pakta na istoku. Strah od invazije, pogotovo sa istoka, bio je itekako stvaran. Željava je u suštini bila polisa osiguranja. Ideja je bila jednostavna, ali apsolutno grandiozna. Stvoriti mesto koje može da preživi prvi udar, pa čak i nuklearni, i da omogući Jugoslaviji da uzvrati. Bila je to garancija opstanka, crno na belo. A sad da vidimo kakvo je to zapravo bilo čudo. Čudo od betona. Znači, zamislite samo ovo. 3,5 kilometra tunela, dovoljno širokih da se unutra avioni najnormalnije mimoiđu. Ulazi, njih čuvaju masivna betonska vrata od 100 tona. 100 tona! A unutra je moglo da se smesti skoro 60 najmodernijih aviona tog doba, čuvenih MiG-ova 21. I najbolji deo, sve je to bilo projektovano da izdrži direktan pogodak nuklearne bombe, jačine one koje je bačena na Nagasaki. Ludilo. Ali čekajte, ima još. Baza je bila 100% samoudrživa. Imala je svoje izvore vode, svoje generatore za struju, ogromne rezerve hrane, goriva i municije. U slučaju najgoreg scenarija, nuklearnog rata, mogla je da se hermetički zatvori i da funkcioniše potpuno sama, čitavih mesec dana. A kako je to izgledalo u stvarnosti? Moćno. Lovci MiG-21, ponos i dika jugoslovenskog vazduhoplovstva, parkirani duboko u utrobi planine, potpuno bezbedni od bilo kakve pretnje s polja. To je bio prizor koji je ulivao strahopoštovanje, prizor sile i apsolutne tajnosti. Idemo dalje. Priča o Željavi ne bi bila potpuna bez mitova i milijardi. Ajde da rešimo prvo to pitanje od 6 milijardi dolara. Da li je stvarno toliko koštala? Istina je malo komplikovanija. Niko ne zna tačnu cifru. U socijalističkoj Jugoslaviji, znate, novac nije funkcionisao kao danas. Vojska bi samo naredila fabrici da isporuči, recimo, 1000 tona čelika i fabrika bi to uradila. Nije tu bilo faktura. Da je potrošeno neverovatno mnogo, jeste. Ali ta cifra od 6 milijardi je verovatno samo procena, možda čak i malo preterana, da se dočara koliko je projekat bio ogroman. A sad spremite se za najluđu teoriju zavere od svih. Kružila je priča da Jugoslavija tu nije gradila samo aerodrom, već tajni svemirski centar. I ne samo to, nego da je Tito prodao ceo jugoslavenski svemirski program Amerikancima za debele pare i tako im pomogao da stignu na mesec. Zvuči, neverovatno, zar? Zato što jeste.
Iako je na tu temu snimljen jedan vrlo duhovit lažni dokumentarac, NASA je bila vrlo jasna i glasna. Cela ta priča je potpuna izmišljotina. Tako da ne, Željava, nažalost, nije bila jugoslovenski Cape Canaveral. A onda, posle decenija moći i tajnosti, svemu je došao kraj. I to ne od nekog neprijatelja s polja. Uništena je iznutra. Idemo na priču o velikom prasku. Početkom ratova 90-ih Jugoslovenska narodna armija se povlačila i doneta je jedna strašna odluka. Ako mi ne možemo da je imamo, neće je imati niko. Odlučili su da unište sopstveno remek-delo. U maju 92. godine aktivirano je čak 56 tona eksploziva, postavljanog na ključnim tačkama unutar baze. Kažu da su se eksplozije osjetile kilometrima daleko, da se ceo Bihać tresao, a priča se i da je dim iz tunela izlazio mesecima posle toga. I eto tako neuništiva tvrđava, projektovana da preživi nuklearni rat, uništena je sopstvenom snagom. Kakva tužna ironija. San o večnoj sigurnosti pretvorio se u gomilu ruševina. I na kraju 6. poglavlje, šta je od svega toga ostalo danas? Pogledajte samo ovaj kontrast. Slavna prošlost, puna života, vojske, moćnih aviona. A sa druge strane, sumorna sadašnjost. Napušteni i šarani betonski kostur koji polako, ali sigurno propada. Danas je Željava jedno baš opasno mesto. Okolina je, nažalost, i dalje zagađena minama. Unutar tunela vrebaju opasnosti od urušavanja, otrovnih isparenja, pa čak i zaostalih radioaktivnih materijala. I pošto se nalazi tačno na granici, postala je ruta za ilegalne migracije. Mesto privlači avanturiste, ali poseta bez stručnog vodiča je, iskreno, igranje sa životom. I tako, Željava danas stoji kao jedan tihi betonski spomenik. Spomenik jednom vremenu, jednoj ideologiji i jednom velikom strahu. Ogromna, uništena i uglavnom zaboravljena. I to nas na kraju ostavlja sa jednim važnim pitanjem. Šta raditi sa ovakvim duhovima prošlosti? Da li ih treba pustiti da nestanu, pretvoriti u neku vrstu atrakcije ili nešto treće? Odgovor, naravno, nije nimalo lak. Hvala na pažnji i ne zaboravite da se pretplatite na Serbian Repo za još ovakvih neverovatnih priča.